Day in my life as a gwapo, niadto og merkado. Sayo pa lang sa buntag, nangandam nako para maadto ko sa merkado. Naglawag ko daan sa akong mga manok og nagbugha din kog kahoy aron atong isugnod para makapumahaw na ta guys. Diri sa amo guys, mas importante nga naay kahoy bahalag way bugas. Iasa man na nimong bugas ug way kahoy, ug iasa po na nimong kahoy ug way bugas. Ana ra ni siya nga istorya guys. Og daghan kag kahoy, pwede na nimo ibaligya para ipet og bugas. Pero og daghan kag bugas, unya wala kay kahoy, dili na nimo pwede ibaligya ang bugas para ipet og kahoy. Pwede ra siguro na imong mabuhat og gamay kag utok. Ingani ra mi diri sa probinsya guys. Lisod na manggod mi kaayo diri. Dili manggod mi ka-afford og palit og gasol guys. Mao nang magantos lang sa amin aning kahoy. Basin day puhon. Kami na pud ang paboran sa panahon. Isla din ay among probinsya diri sa Bohol guys. Og kung maadto ka sa lungsod, need pa jud ka mosakay og pambot. Mao jud ni ang traditional na transportation diri sa amo guys. Affordable naman sad kayo ang plite. 20 pesos ra ang plite gikan sa among isla padong sa among lungsod. Sa mga wala kahibalo, ang anday sa among lungsod diri guys is Hitafe Bohol. Naagi hapon diri guys ang traditional nga mga pamaagi diri sa among lungsod. Ang traditional na pagbarter, ang imuhang bugas, ang imuhang kamote, ilisan og isda. Og taga bukid ka, magdarang kamuti imong pailisan sa taga isla og isda guys. Naagi hapon na diri. Ug ang ako ara daing toyo diri guys is mamalit ra og konsumo kay ari ra man ta makabrato-brato sa merkado. Og dili ra sad pang konsumo akong toyo diri sa merkado guys. Mangita pud ta og para pang negosyo. Grabe jud kainit sa panahon karon. Akong gituyok-tuyok ang merkado guys ug makita tag brato mao ra bay atong paliton. Ug sa kadugayan akong tuyok-tuyok guys, nakakita niyo jud kog brato ug mao dayon akong gipalit. Kaya ang asin te. 5 kilo lang te. O bitchin niya kuan. 50 grams o 32. Asin ra jud ako nakitaan nga brato guys ug mao ra pud akong gipalit kay mao ra pud ang kaya sa akong budget. Gamit kayo ang asin diri sa among isla guys kay in case of food preservation mao ra jud ang unang gamiton. Example naka-isda unya imong ibuhat dapat imong pa jud ang asinan. Daghan nga asin akong gipalit guys kay mao man gyud ni akong sekreto sa pagnegosyo. Way lami imong produkto ug way asin. Ayaw usiki kay ang asin white gold mao nang timan Sa mga wala kay baw, balot ra day akong produkto guys. Ug nagpasalamat day ko sa mga suki na ako sa balot guys. Unta, pabilin ra gyapon mo nga lamian sa tindero. Ug nagpasalamat sad ko sa akong mga solid supporters ug followers. Daghan kayong salamat ninyo.